Салом алейкум ҳамватанони азиз ва дӯстони азиз. Ана як чанд нафари навист ки занон, модарон, додарон, акон, ховарон аз ман хафа шида, то што миллата пас мезани ё ки дигар коро мекунӣ, ин шӯхӣ нест, не ки ин шӯхӣ ҳазл буд. Агар шуморо задиват кардагӣ боша, бахшиш узр мепурсам. Ман намехоҳам ки ин мардума ман хафа кунам. Барои ҳамон хотир ин ҳазл шӯхӣ буд, ин ягон грамм чи набуд. Ана ман фикр мекунам ки шумо мефаҳмед, мебахшед, дар дил кина нагиред, ҳамеша сарбаланд обод бошед. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.